That autumn, the group takes over Disco Student on Tuesday evenings in the basement of Block 4 at the student campus, where they had rehearsal space. The disco is an extension of theatre by other means. The FV group do everything. They are the waiters, bouncers, DJs. FV is an attempt to define their place in the context of mass culture. Vsi, ki se radi zbirate, to je pravo mesto za vas. V Disku Študent je skupina Favi 112/15 prevzela torkove večere, ki jih namenja novovalovskemu disku. Začela bo že ta torek, 3. novembra 1981. Disco FV becomes a meeting place for radicals, a youth subculture. From the very beginning, it is condemned as anti-socialist. The security forces, the police, student organizations and the locals are suspicious and worried. In oglejte si predstavo skupine Favi 112/15, življenjski nastopi. Propaganda in zaščita. To naša je limita. Kupiti svobodo vašega malega prijatelja. Skupina Favi v teh pokongresnih časih ob kavici in pomarančah nestrpno pričakuje nastop Igorja Vidmarja danes v disku Favi. Res je, vi ne vstajate vsak dan ob 6 in ne malcate ob 9. 92 pa po dolgi pauzi nastopa ta torek v disku Favi. Vse bo za isto ceno, vse v isti kleti 4. bloka. V torek v disku Favi Marjan Ogrinc. Rola izvrstno glasbo, lepo govori, maksimalno relaksira in pripravlja nekaj metrov dolgo presenečenje. Usmeritev glasbene sekcije je ustvarjanje klubske scene. Ukvarja se s tistim področjem roka, ki posebej veže druge dejavnosti. Skupina Favi 112/15 razpisuje javni natečaj za neobjavljeno krajšo prozo ali poezijo na temo Tito in revolucija. Moj narod je že od nekdaj gojil borbenost. In tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz. Hočem biti vojak. Locked up in the same place week after week. There followed an explosion of concerts, exhibitions, projects, poster making, paying DJs, waiters, photographers, publicity for Radio Student, cleaning, meetings and disputes, fighting for this and that, explaining why the disco has to exist, why it must have an anti-socialist program. Vsi, ki ste si opomogli od prejšnjega koncerta, vabljeni zopet v disko Favi 112/15.
The marginal nature of the active youth subculture becomes apparent from subsequent developments. Socialist organizations saw the alternative as weird, stoned, and generally harmful to society. They closed down Disco Student, despite protests from student organizations, the Socialist Youth Organization, the media, and intellectuals. Jaz za talka nič ne mislim, sem to, da bi razčefukali to in da bi razčefukali Kersnikova. Zato si mešan, to je pizdarja. Ja, protestiram. And bullshit, and body, and bullshit. Kaj misliš o tem, da zaprejo Disco Student oziroma Disco Fave, da preneha delovanje? Kaj da zaprejo Disco Student? To pa ja ne mogoče pizdara. Jaz sem za. Jaz? Ja. Ja ga prepovejo, kaj? Ja. Ne bom več. Disko je delal. Pred vhodom so stali varnostniki in obiskovalce prepričevali, da diska ni. Favejevi redarji so stali na drugi strani in jih prepričevali v nasprotno. Na koncu so varnostniki pridrli gume na kolesih vseh obiskovalcev diska Fave. Naslednjič je Tišler z deskami zabil vhod v 4. blok. Legendarni disko Fave je zaprt. Začasno ali za vselej, to še vedno ni jasno. Čas bo pokazal, v čem je stvar in kdo je še enkrat ustavil kolo zgodovine. Disco Fave je na najbolj splošni ravni eden redkih... Disco FV is a creative response to the disco counter-revolution, which, contrary to the old hippie counterculture, our society not only tolerated but also supported. It's developed a production of posters and organized itself. This is the first continuous video supply in our country. Disco Student is like a metaphor of the prohibition and ghettoization of spontaneous public street communication, a visual version of punk as a symptom that has spoken up. Vizualna varianta punka kot simptoma, ki je spregovoril. Ponoćne lutke i hladne stjene i do tebe